atswa o lokolotso ka beile ya diranta tse 10,000. Ngaka Ditaba Gudumana o ne a tlhagisa sefatlhego sa gagwe gore kgotlatshekelo e mmone. Seno morago ga gore bosekisi bo gatelele gore ga bona bonnete jwa gore mosadi yo fa pele ga kgotlatshekelo ya 20A ke Magudumana. What I'm saying is the court itself must be satisfied that the person mentioned in the charge sheet is in fact the accused before court. Yes, it can happen that we might find ourselves in a situation where we have a wrong person before court. And the prosecution, I haven't seen her face. I don't know if that relates to the name before court yet. Go sa le jalo, Sekeleni yo boneng bail o tlhaloseditswe gore fa sa latele ditaelo tsa bail o tla tshwarwa gape. Accused number 2, you are in custody. You are admitted to a bail of 10,000 rands on conditions that you report yourself once in a week at Port Edward Police Station any time of the week between 8 in the morning and 4 in the afternoon. Bothati jwa bosetšhaba jwa bosekisi ga bo nna kgatlhanong le kopo ya beili ya ga Sekeleni morago ga gore tatofatso ya polao kgatlhanong le ene e tshololwe. Gona le bopaki bo tlile mo pela rona be ile gore ka baka la bona re nkile qeto ya gore a re sa tlotse re mo charge ka tatofatso ya murder. Ke ka gone na re ditatofatso tsa lebaganeng ka tsone ke ditatofatso tse re reng ke tsa schedule 1 karolana ya pele. So a rena bothata re le bo botšhotšiso re a ntshuya ka beili ke ka ona re dumalaneng le babuele ba hae ba gore a fuwe beili ya 10,000 rand. Bosekisi bo boletse gore bo kgatlhanong le kopo ya beili ya ga Dr. Magudumana, mothapiwa wa G4S wa Maloba Senwe Matshwara le Tebo Dipholo ya ileng modiri wa setheo se se thusang kgolegelo ya mangaung ka go tsenya dikhamera. Dipholo o boleletse kgotlatshekelo gore o ne a bonwa molato ka bogodu jwa leruo ka 2007. Dithetso tsa kopo ya beili ya balatofadiwa ba bararo bano di tla tshwarwa ka la 3 le 4 ka Motsheganong. Sekeleni mmogo le Thabo Bester ba tla boela kgotlatshekelo ka la 16 ka Motsheganong. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Ka o le leng ho thoba ha Thabo Bester tjhankaneng ho tlisitse qeaqeo ya setjhaba tsamaisong ya ditshebeletso tsa ditlolo tsa molao naheng ena. Ana ke maikutlo a emong wa ditsebi ditabeng tsa tshireletso ha mmoho le komiti ya toka le ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa. Ho thoba ha Thabo Bester le ho ba monyebe ha bahlanka ba molao ho sala taba ena morao ho etsa hore ho be le dipotso tse ngata tse hlokang dikarabo. Ngaka Simon Howell wa Center for Criminology Cape Town o re sena se bontsha ho hloleha ha tsamaiso ya toka le tshebeletso ya sepolesa. The case is illustrative essentially of the way in which the correction centres are being poorly managed or mismanaged, and even in many cases so is that offenders are not really secure and kept in secure facilities. And of course this has an impact on the mental and physical safety of the people who have been victim of the offences. Kopano ya ditshebeletso tsa toka le tshokollo ba tshwaruwa ha mmoho le letona la sepolesa parlamenteng. Ditho tsa parlamente di tshengwa haholo ke hore bao ba ileng ba hlokofatswa ke Bester ha ba ka ba tsebiswa ka ho thoba ha hae. Citizens who live in this country are entitled, because your job is to make sure they're safe living in this country. That's your job. And you allow a serial rapist and murderer to run around doing as he pleases while you know that that's the case, and you don't inform the citizens of this country. It's an absolute disgrace. Modulasetulo wa komiti e nyane ya ditshebeletso tsa tshokollo ba tshwaruwa parlamenteng o re parlamente e nka taba ena e le ya bohlokwa. In our view, this represents a culmination of the rot that seems to have taken place for long periods in this Mangaung Correctional Center. It points towards dysfunctionality and bigger problems. This is not a mere anonymous, smarter, daring escape that you would have observed and witnessed before in the Kgosi Mampuru Correctional Center. Kyanji o re taba ena e sa di dinyane dikgolo di sa tla.
ka o le le maqwetha a moqosuwa wa polao Sesotho ya amahangwang le polao ya mofumadi wa hae e leng Jennifer Motlomi a re o kgutlisetswa morao ha nyewe ya hae ke ha o phethatse toka ho yena. Nyewe ena e kgutliseditswe morao ho dumela maqwetha a Khula o phephetsa kopo ya botjhotjhisi ya hore e nne e kgutlisetswe morao bakeng sa dipatlisiso. O lebeletswe o itlaleha sepoleseng se haufi habedi ka letsatsi ka pehelo ya hore a se ke a kopana le bana ba hae ka mokgwa ofe kapa ofe. Sibusiso Kula yo latofatswang ka polao o tlhageletse kwa kgotlatshekelo nako e khutshwane fela pele kgetsi ya gagwe e busediwa morago. O latofatswa ka go bolaya mohumagadi wa gagwe yo fitlhetsweng a tlhokafetse kwa lapeng la bona dikgwedi di le 5 tse di fetileng. We can't have a matter that is postponed forever. We need a finality on this matter because my view is that in our culture as Xhosa, I'm still mourning. And I think I must be given the necessary space to grieve for my wife, to recollect my life. Moeledi wa Gakula o ngongoregela go busetswa morago ga kgetsi eno gangwe le gape. They are not sure about their case. They want a postponement. They've already made a statement that they, as an NPA, DPP's officers, decided to arraign Mr. Kula before the High Court. And today we are told something else totally different. Babo sekisi jwa bosetšhaba ba re ba tshwanetse go dira dipatlisiso tse di tseneletseng. The state will study the documents provided by the attorneys in relation to this intended application. We, however, will not be pressured from conducting these investigations satisfactorily. It is our responsibility and intention to present a solid case before the court. Khabagare ba lesika la moswi ba ganne go tshwaela. Sentle English, SABC News, Orkney. Mui hagale kole tse ileng tsa itlhoma pele kgasong ena ya ditaba tsa rona phirimaneng ena. Moqosuwa wa bobedi nyeweng ya Thabo Bestere eo e leng ntatangaka Ditaba Magudumana Zolile Sekeleni o lokolotswe ka beile diranta tse 10,000. Kaolele maqwetha a moqosuwa wa polao Sibusiso Kula e leng e amahangwang polao e amahangwang le mofumadi wa hae Jennifer Motlomi a re kgutlisetswa morao ha nyewe ena ha o phethatse toka ho yena. Ratela pele ANC province ya Free State e na le tumelo ya hore ha ya lahlehelwa ke taolo ya masepala o moholo wa Mangaung Metro Bloemfontein. Meyara wa mehleng wa masepala ona o ile a kgethwa hape ho ba meyara ntle le kganyetso ka morao re ANC e nke qeto ya ho sebe karolo ya kopano e ikgethang ya lekgotla la motse ka Labohlano. Matsholo a boipilaetso le phano e fokolang ya ditshebeletso ke tse ding tsa dintho tse fetohileng nnete masepaleng wa Mangaung Metro. Mathata meputso ya basebetsi a ekeditse pherekano. Sepolesa se lebetse meaho ka bongata ba sona. Setsebi sa ditaba tsa dipolotiki se dumela hore maemo ana a bakilwe ke ANC. Bo aparetseng di masepala tsa rona kapa bothata bo aparetseng masepala ona wa Mangaung ke bothata bo ileng hore bo bakilwe ke mokga ona wa the African National Congress hobane ba bile menyetla ya hore ba rarabolla yone bothata bona empa e ka re se re se bonang se etsahala mo masepaleng ya Mangaung ke yone bothata bo ba ileng hore ha o tshwantse o nkwe diketo e ka re ho ntso potapotwa mme ke ka ho re fihlela mo re leng teng ka tsamaiso ya masepala eo. ANC e batla hore lekgotla la dinyewe le behelle ka thoko kopano e ikgethileng ya lekgotla la motse e bileng bekeng e fetileng e kgethileng meyara. Mokga o tletleba ka hore ba lekgotla ba tebetsweng ba iphapanyeditse taelo ya lekgotla e ba thibelang ho se be le kabelo dikopanong tsa lekgotla la motse. Lost this metro, as I said. These people with these scrupulous members are actually trying to wrestle the power away, and they say this is democracy, and the DA has been going on talking about democracy, when in actual fact they are undermining the democracy that they are talking about. Le hara ditho tse tebetsweng tsa ANC, Mapaseka Mothibinkwane o ntse a tsitlalletse tabeng ya hore e ntse e le motlatsi wa meyara. Lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phatlaladitse hore le tlilo fana ka ditlaleho tsa ditjhelete tsa akhaonto tsa lefapha ho ba ai ba dibaka tsa merafo.
Akhaonto ena ke eo ho lefshwang ho yona ditshwanelo tsa metsi e nang le merafo. Baahi ba sa tswa tletleba ka ditshebediso e bohlaswa ya ditshwanelo tsa bona. Letlole le go duelwa merokotso ya metsi e nang le meepo kgotsa di-account e tlhamilwe go sa le gale ka dingwaga tsa bo 90 gore meepo e duelwe merokotso ya metsi eo mo go yona. Fela go nile le ditatofatso tsa gore go na le bonwenwe mo accountong eno. We have said to different traditional leaders that they can go to the Department of Finance and get information about their accounts, what is in those accounts, what are the interests, if the money was used, it was used for what, and so on. So it is up to them to go to the department to get that information. Dikgosi tseo metse ya tsona e nang le meepo di amogetse tshwetso eno. Tshepiso e tswile gore morafe mongwe le mongwe mo Konophirima o tla go kreya se ileng sa bone information e yotlhe go tswa ka nako account e simolotseng before 1994 ka apartheid regime ka until democracy le go fitla gompieno yana. Lefapha la re le tla netefatsa fa pegelo eno ya matlole e rebolwa. Zebulon Maini, SABC News, Rustenburg. Mui re boela go amoela gasonyana ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2. Re tswela pele ka ditaba tse re nakong ena eo Eskom e ntseng e tswela pele ka letsholo la yona la kimollo ya motlakase e latotse bosehla dipelelo tsa hore e ka nna ya ba naha ena e mokgahlelong wa borobedi wa kimollo ya motlakase. Naha ena ha esale e le mokgahlelong wa botshelela wa kimollo ya motlakase ho tloha matsatsing a mahlano a fetileng. Taba ya motlakase ya Afrika Borwa e utlwisa botlhoko thata ka gore e senya tsotlhe tse re batlang go di dira re le mmuso wa Afrika Borwa. Mmuso wa leka wa itse gore re na le solar, re na le pheho e re fang motlakase mme ga go lekane. Bahwebi ba re ha o ka mo Afrika e ka fihlella morero wa ntlafatso ya diindasteri e sena motlakase. Look, one can play around with technical terms. The fact is we have an energy constraint in the country. And as I said earlier, what is important is that we have one single narrative coming out of the country. Ka ho le letona la motlakase ngaka Kgosi Ntshora Mogopa le re nakong ena eo sehla sa Maria sentse se atamela ho tloba le diphetho phepelong ya motlakase. I had noted some reportage that suggests that we are already at stage 8. I want to say that such information is not sitting with me. I've been engaging with Eskom. We've had a discussion with the board, myself and Minister Godan, early last week with regards to what we call the winter plan. NUM e tlo gakola ditherisano tsa meputso le Eskom bekeng ena mo e tsekanyolelo ya diperesente tse 15 le diranta tse dikete tse supileng tsa thuso ya ho reka matlo. Ditaba di sa eme jalo, Cape Town e tlo fedisa ntlha ya ho beha tshepo ya yona ho Eskom tlhokong ya motlakase ka ho aha diplante tse pedi tsa solar ka diranta tse bilione le 1.2. Well, when you are having higher stages of load shedding like we are having today, we're on stage 6. The city of Cape Town is protecting by 2 stages today, but sometimes only able to do 1 stage. We want to just add more and more projects to our grid here in the city so that we can go to permanent stage 2 protection, stage 3 protection, stage 4 protection and above. Company ya C40 Global Network e re o hlokea matseiti a tonanahadi ho fokotsa mathata motlakase le a ho fetoha ha climate. More than half of the world's population lives in cities, and cities account for over 70% of global CO2 emissions. An additional $4 trillion, $4 trillion, I cannot even imagine how many nils these are, how many zeros, in investment will be in investment in urban infrastructure. Project ya bobedi ya Cape Town ke ya otla ka leano la moshwelella phareleng ya yona ya phepelo ya metsi. The projects are remarkable as they link green and economic development with clear equity and inclusion principles. The projects will have positive benefits in terms of better water and air quality. Ho ditoropo tse feta 60 tse ne di kopile tshehetso ya tjhelete. Cape Town ke nngwe ya tse pedi fela tse fumaneng tshehetso ena. Mui Pejana o kopile maikutlo a hao ka tshehetso diranta tse bilione e felwane pedi ya company ya C14 Global Network ho masepala wa City of Cape Town ka ho nya diplante tsa solar.
potso ke hore ke eng e etsang hore masepala ona o kgone ho fihlela tsena tsohle papisong le bo masepala ba bang? Maikutlo a hao ho Facebook ke ana a latelang. Isaac Nkomo o re taba ena ke hore masepala ona o tsamaiswa ke DA, o re sena se bontsha hantle hore re ka bona diphetoho ha DA e ka busanaha. Joseph Rantabani yena o re ke nahana lebaka le etsang hore masepala wa Cape Town o fane ka ditshebeletso tseo ke hobane o ka tlasa tsamaiso ya DA. Bo masepala ba bang ba mekga e meng ba ituletse tlasa moriti wa tebalo. Wa o qetela ke Machiro wa Lekhosi, mme yena o re masepala ona o kgona ho etsa tsena tsohle hobane batho ba tsamaisang masepala ba hirwa ho latela bokgoni ba bona e seng ka setswalle kapa ka sepolotiki. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle ka mora hore dolara ya Amerika e fokole papisong le ditjhelete tsa mebaraka e meholo. JSE e kwetse diabo di sa sebetsa hantle, mme all share index ke le yona ha ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e bontshitse botsitso ka ho ntlafala ka persente bekeng ya fetileng. Re kena jwale ho tsa dipapadi. Sebapadi sa mehleng sa Bafana e leng Teko Modise se dumela hore Mamelodi Sundowns e tla kgutlela mokgweng wa yona wa ho hapa dipapadi. Sundowns e tlilo bapala le CR Belouizdad leotong la bobedi la di-quarter final tsa bompudi ba CAF ka Moqebelo ona o re yang go lebile. Mamelodi Sundowns characters have been tested. They tend to respond, and big teams, with all the challenges, you find ways how to respond. And I think Mamelodi Sundowns will have to respond very positively. Kaulele dihlopha tse kgolo tsa Soweto, Kaizer Chiefs le Orlando Pirates di tlo teana papading ya seka makgaolakgang a dipapadi tsa mohope wa Nedbank kgweding e tlang. Ha Stellenbosch FC e tlo amohela Sekhukhune United. Modise o shebile papadi e pakeng tsa Orlando Pirates le Kaizer Chiefs ka mahlo a mafubedu. One would have wished to maybe to try and see Orlando Pirates and Kaizer Chiefs avoiding each other. But yet we are spoiled with a derby of a semi-final, which we haven't had in a while. So I would have loved maybe to see them go all the way. Mme ditaba tsa rona di fella mona ha re kopane hape hosane ka hora ya bobedi thapama ho DTT. Puseletso Mofokeng wa latela ka tsa bolepi. Ha di khotso. Moya ke itebogela ke bele hape go dumedisa bosebetsi tsela ka tseno ke tlhalosa gore maemo ke a tabeng a ntse ka hloka dipula bogolo ba naga fela o tla bona dipula mane dibakeng tsa Kotonia ntle le mono re boetsa pere ka lebella gore tsatsing la hosane ho be le dipula di kaolong tse bophirima tsa Kapa Leboya ntle le mono hape o tla wela hape wa le mohudi ma le bopone le bophirima o thwela jalo le bopone le borwa a thea se be dikaolo tse botjhabela teng re ka lebella dipula tse bobebe dithabeng tsela tsa Mpumalanga ka Stelana le Limpopo diperesente tse 30 tsa pula e bobebe e tla re he ha re sheba hona tsatsing la hosane re tla lebella gore go be le maemo a tla tlholetsa mollo dikaolong tsena tse bohareng mme ka ho ha re kgothaletsa gore mollo ka ho tetswa e tla re ha re sheba hona tsatsing la ka tseno re ka lebella gore hona o se sano seng ho tla bona maemo a batabatang Freestata ka tse robong ka ban ka Velkom shwa ba di supile motsero tla bo futumetse o tla futubala ma Bothaville ka tsa shwa ba di supileng a tlo hona Garib e tla batla shwa ba di supileng ha re shebile ka hare province ya Lebo Prima teng ka lebella province ya Lebo Prima e be maemo a batlang a batabata le yona fela motsero ho tla bona maemo a hleng a futumetse tla mashwa ba mtrobedi mana mahike ka Stal Rustenburg a tare shibile so ka sang sa Tosca e tla batla mashwa ba mtrobong ndele mono ha re shibile ka hare ho province na Gauteng ka lebella province ena le yona e tla ka maemo a batabatang fela ho tla futhumana motsare tla fela mashwa ba mtlano mona Johannesburg mashwa ba mtlano mane Carltonville Halifax enegeng e metse mashwa ba mtseletseng ka mane ka province ya Limpopo teng ka lebella province eno e bele maemo a hleng a futhumetse haholo tla fela mashwa mararo ka mane ka lephalle e ka Stal hona Tabatzimbi ndele mono ha re shibile di baka
tse ding ho tla no futhumala le teng ha re shebile ka re province ya Mpumalanga le teng ho tla bala maemo a futhumetseng motshehare di da fitla ho tse 22 mona Mbombela mme ha re shebile ka hare ho province ya KwaZulu-Natal re ka bala province ya KwaZulu-Natal yona bele maemo a tleng a le motswako ho tla futhumala ho di bakeng tsa bo Lady Smith fela ho tla tshisa Pietermaritzburg ho tshise lona se bakeng sa Durban ka tse 32 mme ka hare ho province yane ya Kapa Bophirima teng ha ke re Kapa Botjhabela re ka lebala hore teng ho le maemo a tleng a tshisa di fitla ho tse 32 mona Credo 33 ka mane ka Grafrenet ha ile maletswa di fitla ho tse 29 ntle le mona ha re shebile ka hare ho province yane ya Kapa Bophirima teng re ka lebala province ya Kapa Bophirima e bile maemo a tleng a futhumetse ha ho lo shebile ka lo tsa bo Motse Kapa bo Worcester empa o tla tshisa Lensburg e ka sta le kamana ka Beaufort West ha re shebile ka hare ho province ya Kapa Leboya province ena ya Kapa Leboya e tla ba le maemo a tleng a tshisa haholo di le fitla ho tse 22 mana Appleton le hona ka bana ka Springbok ha ile ka Kimberley e be tse 29 mui tsena tsa bo dipikidi ba kana ya kgaola ya